semua sehingga kita dapat hadir melanjutkan kegiatan tadarus kita pada pagi hari ini. Sholawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah membawa kita umat manusia kepada kehidupan yang penuh peradaban dan ilmu pengetahuan. Mande-mande Bapak Ibu yang saya hormati, peserta tadarus, marilah kita lanjutkan tadarus kita kali ini dengan juz 14 ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Radio Bibu Minang yang akan dipimpin oleh Bung Asbi. Baiklah, silakan untuk kesempatan pertama Mande Tati yang terlebih dahulu membacanya. Belum siap Mande Neti, silakan 14 ya Mande. Nggak Jadi masuk mulai di dengan radio, Al-Fatihah Mande Tati. Nggak Mande masuk Neti. di radio, masih bernyanyi di radio. Mande Neti dulu saja. Kamu dulu? Iya. Baik. Tolong Mande Tati buat urutannya ya. Oh ya. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lam. Wa ma ahlakna min qaryati illa walaha kitabum ma'lum. Coba diulang lagi, Mande. Coba diulang lagi, sekali lagi yang barusan. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzirin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma
يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Allahumma arhamna bil Quran. Pada selanjutnya Mandi Tati udah bisa. Sudah, insya Allah. Saya buka kamera dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'alna fis sama'i buruzan wa zayyanaha lin-nazirin wa hafiznaha min kulli syai' syaitonir rajim illa man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معاشيا ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم Coba lagi. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه ونفخت فيه من Mandeh, bukan Ya. wanakhaf tapi wanafakh ya, Oh, ya. kebalik tadi. وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Allahumma rahamna bil Quran. Pembaca ketiga Mandeh. Ben, silakan Mandeh. Siapa Mandur? Mandeh Ben. Ya maaf kalau saya salah kasih nomor ya karena saya telat, silahkan. Oh, oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا إبليس ما لك قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين
المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Allah marhamna bil Quran. Kemudian selanjutnya silakan Pak Ahmad Atta. Nah, maaf, nomor 45 harusnya bukan saya 6 sepertinya tadi. Apa tadi? Maaf karena sudah aja Ya. begitu karena saya nanti ganti lagi karena tadi saya Iya terlambat. dah, nggak apa-apa. Saya aja ya Bu ya. Ya silahkan. Ya. Alhamdulillah. Qala ya Iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min Udah itu tadi, Nak. Maaf Pak Atta. Ya, Ya. itu Yang udah keempat tadi. lagi. Iya, yang mana tuh dia, Mas? Ya, saya ulang Udah aja ya. dibaca Mandeben Ya. tadi itu. Halaman 265 sekarang. 52. Ayat ke-52. Ya, 52 lagi Pak. Ayat Oh, 52. Halaman 2. iya ya. Isdahulu ya. 26. Ya. Iya ya. Ya, idahulu. Iya ya. Maaf. Izdahalu alaihi faqalu salama. Qala inna minkum wajilun. Qalu la tawjal قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط Illa Atta dipantulkan to-nya ya, ada huruf Ya. qalqalah. Illa Ya. Lut. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Wa inna, nanya dipanjangkan Pak. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا
يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. Mau merahmati bil Quran sama baca selanjutnya. Silakan. Ya Allah, Ibu, Ibu. Alhamdulillah. Ya Bu. Silakan Bu Desmi Roza. Ya. Alladzina Bu Desmi Roza ditutup kameranya aja, nggak kedengaran, suaranya putus-putus. Desmi Roza. bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin kafainakal mustahzi'in alladzina Coba kameranya dimatiin. Desmi Roza. Ya. Coba dimatiin kameranya, soalnya putus-putus gitu. Iya, Bu Guru. Kameranya, ya. Dah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih Ulang kali. Coba diulang Di-nya lagi. nggak panjang. bihamdi rabbika wa kum Desmi Roza, coba diulang lagi dari walaqad na'lamu. wa'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi Sinyalnya bermasalah. kata birruhi min yunazzil kata birruhi
بأمره على من يشاء من عباده من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Ananya tidak dipanjangkan ya. Itu tanda sifir di situnya dipercepat. Coba diulang lagi deh. Nutfatin hilang suaranya. فإذا هو قادم مبين لكم فيها ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. Allahumma rahmana bil Quran. Baca selanjutnya Bu Murni. Silakan Bu Murni, buka kameranya. Bu Murni. Bu Murni bisakah? Oh iya iya. Ya. Sebentar Bu, ada yang bunyi-bunyi juga. Habis itu kan dibilang satu sen nih, dia berlakunya mulai jam 6. Udah dimpetin. Apaan? Sekarang ayat ke Ayat 7 surat An-Nahl. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi lam takunu Ya, kalau dipanjangkan balighi. Ya, terus Bu. Sebentar Bu. Ya. Mungkin yang lain dulu belum siap itu Ibu Murni, yang lain aja lah dulu. Saya lagi ngaji Bu Ben, cuman tadi saya pindahin dulu alatnya. Oh, nggak apa-apa, duluan aja yang lain, nggak apa-apa. Kan udah dibaca, terusin aja lah dulu kalau udah nggak apa-apa. Dari ayat, ulang lagi atau gimana Bu? Terusin aja Bu. Ilbalighi illa bisyiqqil anfus inna rabbakum lara'ufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la qasdus sabili wa minha jair walau sya'a lahadakum ajma'in huwallazi anzala
السماء من شراب من السماء ماء لكم منه الشراب ومنه شجر فيه تسيمون Coba diulang lagi, Bu. ينبت Ibu. Murni, coba diulang lagi yang dari Minas Sama. من السماء من السماء yang mana? Itu di ayat 10 di tengah di atas. Minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Ya, minhu syararanya panjang. Minhu syarab. Oh ya. Dari mana Coba diulang? diulang lagi. Dari Minas Ya, sama. ulang sama deh. Minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Ya, di hu itu jangan tertahan ya, Bu Murni, karena tidak ada panjang ya. Minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Jangan minhu syara, jangan tertahan hu-nya, dua-duanya tidak ada panjang ya. Coba ulang lagi, Bu Murni. Minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. ينبت لكم به الزرع والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وما زرع Murni, coba diulang lagi dari inna fi. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون La ayat, ya panjang Bu. La ayatil, jangan la ayatil ya. Ya-nya panjang. Coba ulang lagi. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا Minhu, jangan tertahan di hu-nya Bu. Sering Ibu ketahan di hu-nya. Minhulah, jangan minhulah. Minhulah, jangan tertahan di hu-nya. Coba ulang lagi. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستلبسوا
تحبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Ya, fad itu jangan ya, buatnya jangan dipantulin, jangan fad. Fad di dalam aja. Fad, Yahqat fad. kalau min fadlihi. Coba ulang yang terakhir, Bu. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Iya. Alhamdulillah. Al-Quran. Ya, pembaca selanjutnya Ibu Murni, Bu Wina Salisa. Kan Bu. Ya, baik. Ya, Bu Zur. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulal la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afamay yahluku kamal la yahluq. Ya, membaca Afala- khamnya. Ya, jangan yah, Bu ya. Afaman yakhluqu afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Ibu masih ke bawah H ya. Yakh. Apa lagi, Bu? afamay yuhluku Ya. gitu ya. Yakh, Bu, bukan yuh. Afamay ya. Afamay yahluk yah. Ya, Afamay ya. Afamay yahluku kamal la yahluk. ya. Afala tazakkarun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, tunggu ya, Bu. Wa in ta'ud ain ya, Bu, di tengah-tengah tenggorokan. Jangan ta'ud. Kalau ta'ud itu kayak amzah disamarkan gitu ya. Ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tuh, kalau hak kecil ya, Bu, jangan tuh ya. Tuhsuha. Coba ulang lagi, Bu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betul? Ya, ya. Terus, Bu. Innallaha laghafurur rahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a. Yakhluquna syai'a. Dari la ulangnya, Bu, jangan dari yakh ya. Dari la yakh. La yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Ya, syai'au agak ditarik ke hidung, jangan syai'au. Kalau syai'au cuman dapat tasdidnya, dengungnya belum ya. Syai'au agak ditarik ke hidung ya, Bu. La yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Iya, bagus. Terus, Bu. Amwatun ghairu ahya.
Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Coba diulang lagi, Bu. Ila Bu, diulang lagi, Bu. ayya. Dari ayah, Bu? Dari wama, ulang lagi nih, dari wama. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ilahukum ilahu wahid. Fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah. Boleh Bu, dari mana ya Bu mulainya? Bil ayat. Ya, dari bil ada. Bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa iza qila lahum maza anzala rabbukum. Ya, qafnya ditebalkan ya, Bu. Wa idza ya, jangan ki ya. Ditebalkan huruf qaf tebal dan juga huruf ya'la ya. Ya. Wa iza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Coba diulang Lihat qalu, Bu. Coba diulang qalu, asatirnya ditebalkan ya, Bu. Asatirul. qalu asatirul awwalin. Ya. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Qafnya ditebalkan lagi. Coba ulang dari kamilatai. Kamilatan yaumal qiyamati wa min. Salah ya, Bu? Kamilatai. Ke hidung ya, Bu. Kamilatai yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudillunahum. Kalau nafas nggak cukup berhenti di mana, Bu? Auzaril ladzina. Boleh juga di situ deh kalau memang nggak cukup. Ya. Kamilatai yumal qiyamati. Bukan yu, Bu, yau ya, Bu. Coba ulang lagi, Bu, pelan-pelan, Bu. Ya. Kamilatai yaumal qiyamati wa min auzaril lazina yudillunahum. Ya, di qafnya Ibu yang masih ke bawah-bawah tipe besar ya. Oh ya. Yaumal qiyah, jangan ki ya. Jangan ditipiskan soalnya itu qaf bukan kaf. Ya, ya. Wamin dari wamin ya, Bu? Dari wamin kamilati lagi soalnya yang salah di qafnya Ibu qi. Ya. Kamilatai yamal qiyamati wa min auzaril lazina yudillunahum. Ya, iyanya juga panjang ya, Bu. Yaumal
Kamilatai, tai itu ditarik ke hidung ya Bu, jangan tai. Kalau tai itu tasdidnya bro, belum dengungnya ya. Itu hukumnya idgham bi gunnah ya, ditarik ke hidung. Kamilatai yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum. Kamilatai yaumal qiyamati wa min auzaril. Ya, Mana, Bu? qafnya masih tipis Bu. Ya, hianya juga panjang, tidak dipanjangin gitu ya. Pelan-pelan Oke. Bu, diperhatikan hianya panjang ya. Iya, iya. Diulang. Kamilatai Kamilatai yamal qiyamati Ya, wa min yaumal ya. Yaumal yaumal. belum Ya, ulang lagi deh. Kamilatai yaumal qiyamati ulang Bu. Kamilatai yaumal qiyamati wa min. yauma Salah Bu. bukan yamal. Yaumal Ulang. Kamilatai yaumal qiyamati wa min auzaril lazina yudillunahum bi ghairi ilm. ya, lu-nya panjang ya Bu. Ya yaumal qiyah, ya-nya panjang tapi Ibu nggak dipanjangin. Coba diulang lagi dari yaumal qiyamati wa min. Coba ulang lagi dari ya aja Bu. Yaumal qiyamati wa min auzaril lazina yudillunahum bi ghairi ilm. Ya, Alasan Bu, Ibu, pelan-pelan ya, Bu. Yudil itu dotnya juga huruf tebal. Yudillunahum bighairi ilm. Ghain juga huruf tebal ya, huruf isti'la. Yudil, tebalkan dotnya, ghainnya juga bilghai, jangan bigai. Bilghai, coba lagi dari yudil aja. yudillunahum bi ghairi ilm. Ya, Ala terus, Bu. sa'ama ala sa'ama yazirun. Qad makarul lazina min qablihim fa'atallahu bunyanahum fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Fa'atal Ibu, huruf A-nya jelas, jangan fa'atal jarak kayak ain antara samar ke ain Ibu. Fa'atal A ya Bu. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaida fakharra alaihim. Ya, coba dari minal qawaida fakharra alaihim. qawaidi Ibu, kasroh. Minal qawaidi fakharra alaihi saqafu min fawqihim wa atahumul azabu min hais. Ulang Bu.
Ainnya dipertimbangkan. Wa atahum minal ada ya Bu, jangan ada. Kalau ada hamzah Ibu baca bukan ain ya. Kalau ain dia makharijulnya di tengah-tengah tenggorokan. Ada. Coba ulang lagi Bu. Wa atahumul azabu min haitsu la sebentar maaf. Wa atahumul azabu min haitsu la yas'urun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Masih banyak yang harus diperbaiki. Terima kasih. Ya, untuk pemecah selanjutnya Bu Minda. Bu Minda, Ustaz. Silakan Bu Minda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Ibu dilembutkan zalnya ya Bu. A'udzu, jangan zu ya, jangan zai, itu hurufnya zal ya Bu. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kayak gitu ya Bu. Terus ya, besok-besok juga jangan dibaca zai tapi zal, lembut hurufnya. Terus Bu. Summa yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syurakai alladzina kuntum. Ya, coba ulang lagi dari Bu. Wa yaqulu, lunya jangan ditahan, tidak panjang. Wa yaqulu aina syurakai alladzina. Bu, hati-hati Bu ya. Hati-hati Bu, yang nggak panjang jangan ditahan-tahan. Wa yaqulu aina syurakai allazi. Nanya Ibu jangan tertahan. Jangan wa yaqulu aina syuraka. Itu udah panjang nanya itu ya. Nanya kan tidak panjang. Wa yaqulu aina syuraka. Nah, jangan ditahan di huruf yang tidak ada panjangnya. Salah bacaannya. Coba lagi Bu. Wa yaqulu aina syurakai alladzina kuntum. Ya, syuraka, i-nya jangan tertahan juga, i-nya tidak panjang ya. Wa yaqulu aina syurakai alladzina kuntum tusyaqquna fihim. Itu ada wakaf ya. Tusyak itu dipanjangkan dulu Bu sampai 5 harokat baru ditasdidkan ke qaf ya. Tusyaqquna fihim. Tusyaqquna fihim. Qala tusyaqquna fihim. Ya, terus. Qala alladzina utul ilma innal khizyal yaum. Ilma kenapa dipanjangin di situ? Tidak ada panjang ya. Nah, makanya Ibu hati-hati di huruf yang nggak panjang dipercepat, jangan terhenti. Utul ilma innal khizyal yawma wassu'a 'alal kafirin. Harus sinkron ya, yang dengan mulut, dengan pemikiran tertahan huruf yang tidak panjang. Utul ilma
innal khizyal yawma wassu'a 'alal kafirin. Iya, terus Bu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimin. Ya, tertahan lagi di tu ya, tidak panjang tu. Coba ulang lagi deh. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqaus salama ma kunna na'malu min su'in. Tertahan lagi di lu. Ma kunna na'malu min su'. Ya, lu-nya tidak panjang. Ulang dari ma. Ma kunna na'malu min su'. Ya, benar. Su. Matikan udah. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Ya, mat tabi itu jangan dilebihin dari 2 harkat ya Bu. Bima kun ya 2 harkat itu enggak panjang ya. Jangan sampai 3 harkat. Terus Bu. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Falabi'sa maswal mutakabbirin. Wa qila lillazina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira khairan lillazina ahsanu fiha. Dari mana? Bu ulangnya. Lillazina ahsanu fi hadhid dunya hasanah waladarul akhirati khairun. Bu, ada wakaf nggak situ khair itu ada berhenti Bu. Walada panjang danya ya Bu ya. Waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal Dari tajri Bu, dari tajri boleh? Tajri min tahtihal anharu lahum fiha lahum
fiha ma yasha'un. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Alladzina tatawaffahumul malaikah. Alladzi Ya, jangan berhenti di situ, nanti Ibu ulangnya di mana? Ulang lagi ya. dari al-malaikah, Bu. Ya, boleh al-malaikah. Al-malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah abwa ay au ya'tiya amru rabbika. Bu, Eh, mana au ayya dari illa amru rabbik. Ya udah, terus Bu. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa ma zalamahumul Kepanjangan mamanya. Iya, wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Fa'asabahum sayi'atu ma amilu wa haqa bihim. Ya, sayyi'a diperjelas tasdid iya ya Bu, jangan sayyi'a. Kalau sayyi'a ya-nya mati, bukan tasdid ya. Sayyi'a. Coba ulang lagi Bu. Sayi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu. Ya, waha bihim, jangan ditahan di ko, kalau tidak panjang, ulang dari waha sampai ke ujungnya. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ya, ini Masam Nabil Quran. Ibu, untuk pembaca selanjutnya, Ibu Elsa Damayanti. Silakan Bu. Bukan Bu Erni dulu. Bu Erni dulu Bu. Nomor 10 Bu Erni, Bu Zur. Oh ya, Erni dulu ya. Ya, Oh iya. 10. Bu Erni dulu ya. Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina asyraku law sya'allah ma abadna min dunihi min syai' min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'
kadzalika fa'alal ladzina min qablihim fahal 'alar rusuli illal balagul mubin walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula gimana Bu? Ulang dari fi aja Bu, takutnya itu berarti di situ lagi kan. Fi kulli Gimana? Tadi fi Fi kulli ummati. fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Ya, lembutkan dalnya ya Bu, jangan mukazzibin, Oh ya, mukazzibin. Ya, dilembutkan dalnya, sekadar menempelkan ujung gigi ke lidah. wanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Iya, kayak gitu. Yes. Terus Bu. Apa, Bu? Ya, terus Bu. Ya, seperti itu. Oh ya. Intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asullahu man yamut Sebenarnya wakaf bala alif itu Bu. Wakaf lam alif gimana itu Bu? sebenarnya tidak boleh. Bu, ada wakaf lam alif nggak di Bu aimanihim? Ada. Jadi Nah, belajarnya wakaf lam alif. Ya, nggak boleh di berhenti total ya, diulang lagi. aymanihim. Ya. Aymanihim. Aymanihim la yab'asullahu man yamut. Ya, dipantulkan banyak ya Bu. La yab'atsullahu man yamut. Aymanihim la yab'asullahu man yamut. Bala wa'dan alaihi haqqaw walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kazibin. Innama qauluna li syai'in iza azad arat. Innama qauluna li syai'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Wallazina hajaru fillah
ba'dima zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala panjang lagi. ajrul akhirati akbar lau kanu ya'lamun allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, Allah marhamna bil Quran. Baca selanjutnya Ibu Elsa Damayanti. Silakan Bu. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zur, Bapak Ibu semua, salam kenal. Saya baru masuk hari ini. Coba. Mohon bimbingannya ya Bu. Alhamdulillah. Silakan Bu. Ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Ya, itu ha kecil ya Bu, jangan hi dibaca Bu. Hi. Ya. Jadi rijalan nuhi ilaihim gitu ya Bu. Ya. Coba terus lanjut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Afa aminal ladzina makarus sayyiati yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun aw ya'khuzahum fi ulangi Bu. Aw ya'khuzahum fi taqallubihim wa ma hum bi'ajizin aw ya'khuzahum ala takhawuf fa inna rabbakum la raufur rahim. Iya, ditahan dulu dari kumnya itu Bu, walaupun nggak dengung tapi ada. Jangan la fa inna rabbakum la ra'u, nggak boleh begitu juga ya. Fa inna rabbakum la ra'u. Didudukkan dulu mati mimnya. Apalagi. Oh gitu ya. Fa inna rabbakum la raufur. Terlalu cepat Ibu ya, jangan rabbakum la ra'u, rabbakum la ra'u, ditahan sebentar ya Bu. Anunya ya harus berhenti apa? Iya ya. Ya, ditahan sebentar, jangan lama, kalau lama jadi dengung ya, tapi enggak jangan terlalu cepat mengangkat ke la ra'unya. Fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Fa inna rabbakum la raufur rahim. Gitu ya Bu. Iya. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'
Allahu min syai'in yatafayyu zilaluhu anil yaumi Ya anil tafayya yami. Ibu ya tafayya ya Bu, bukan yu ya. Tadi yu Ibu baca, Oh, coba ulang lagi. yatafayya zilaluhu anil ya anil ya. Yatafayya zilaluhu anil yamini wasyah. Berhenti boleh di sini, Bu. Boleh. Kalau nggak nak sampai suara boleh. Ulang aja dari anil yami. Astagfirullahaladzim. Anil yami. Coba di anil yami. Yatafayya uzilaluhu anil Ibu, yami. tadi Ya, Bu. ya U-nya nggak dipanjangkan, sekarang dipanjangkan. U-nya tidak panjang ya Bu. Oh, ini Ya, bukan pemanjang ya. Oh ya ya Bu. Oh ya alif ya itu ya. hamzah itu buat memanjangkan Ya, tanda ya Bu, fathah ya gitu. Bu. Yatafai uzilaluhu anil yamini wasyama'ili sujadal lillahi wa hum dakhirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbuhum fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru. Bahum ya Bu, coba ulang lagi Bu, nanti kita sujud sajadah semua ya, ada Ya. ini ya. Ulang lagi Bu. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru. Ya, sujud semuanya ya Bu. Wa qala la tattakhizu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabu walahu ma fis samawati wal ardi walahu dinu wahiba salah walahu ma fis samawati wal ardi walahu dinu wasiba afa khairallahi tattaqun wa ma bikum min ni'matin fa minallah ni'matin fa minallahi summa iza massakumud durru fa salah fa ilahi ni'matin fa minallahi summa iza massakumud durru fa ilaihi taj'aru summa iza kashafa durra ankum iza fariqum minkum bi rabbihim yusriku. Terima kasih Bu Nur, alhamdulillah. Sama-sama Ibu.
Baca selanjutnya balik lagi ke awal, udah selesai. Silakan Ibu Neti. Bu, saya boleh pamit duluan karena kebetulan ada sambungan lagi yang lain. Oh iya, iya. Makasih banyak, Bu. آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى جرم أن لهم النار لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة
رحمة لقوم يؤمنون. Wa marhamna bil Quran. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Mandi Tati silakan. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Ya, ya nya tidak berarti. Oke. Ulang lagi, Mandi. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damil labanan khalisan min baini farsi wa damil laban astagfirullah Wadah. Wadah Ya, wadah labanan ya. wadamil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhuzuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ulang lagi Mandi Tati. Tahidu bukan tahuzu ya. Tadi Terbalik dibaca tahu. ya. Diulangi semuanya. Min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kulli min kulli thamarati Coba ulang lagi Mandi. ya. Tumma kuli ya, tidak tasdid. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki nuzula. Lulula. Astagfirullah, selalu terbalik. Astagfirullah. Min kulli thamarati faskuli subula rabbiki nuzula. Lagi. Zulula. Ulang dari fasluki. Tadi faskuli dibaca soalnya kebalik. Ya betul. Faskuli subula rabbiki. Bukan faskuli tapi Fasluki. Astagfirullah. Oke. Fasluki subula rabbiki nuzula. Ya. Bukan nu tapi zulula. Ini ngantuk kurang tidur. Sorry. Fasluki subula rabbiki zulu astagfirullah. Fasluki subula rabbiki nuzula. Ya. Lagi. Bukan nu memang deh tapi zulula. Astagfirullah. Nuzula. Astagfirullah. Zulula. Iya. Waskuli subula
Bukan Fas pas kuli, tapi pas luki. Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullah. Fasluki subula rabbiki zulula Gitu benar. yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lam ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Wallahu dhalla ba'dakum ala ba'din fir rizq. Coba ulang lagi mana? Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq. Ba'da, bukan ba'du ya. Ba'dakum. Coba ulang lagi mana? Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq. Betul. Iya. Faman fussilu biraddi rizqihim ala ma malakat Fuddilu, bukan fussilu ya. Fuddilu, tot ya. Coba ulang lagi mana? Faman fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afama bini'matillahi yajhadun. Ulang lagi Mandeh. Afa bini'matillahi yajhadun. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afa bil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Allahumma rahamna bis. Okay. Ya, silakan Mandi Ben. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un fala tadribu lillahi
يعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل Ya, Mandeben maaf ya, hal yastaunal ya, nggak boleh kalau kita mewasalkan amzahnya jangan dibaca ya. Yastaunal alhamdulillah ya. Jangan dibaca alnya kalau mau diteruskan gitu. Oke. Ulang lagi, Mandi. hal yastauna alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم لله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Allah marhamna bil Quran. Selanjutnya silakan Pak Ahmad Hatta. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil ami buyuta. Coba ulang lagi, Pak. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min julud. Ulang dulu. Wa ja'ala Ulangnya dari wa ja'ala lakum aja. Ya. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma za'nikum
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. Wabarakatuh Al-Quran sifat الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم Aduh, sinyal. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Allahumma arhamna bil Quran. Baca selanjutnya Desmi Roza. Silakan. Masih ada nggak Desmi Roza? Udah nggak ada ya? Ya udah keluar kayaknya, Bu. Ya udah nggak ada. Langsung Bu Murni. Bu Murni silakan. Baik, ya. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها Coba dari Fatazil deh Bu, diulang Bu. dari Fatazilla qadamun ba'da subuh. Bukan kodamu. Kodamum, coba ulang lagi Bu. Dari sana Bu. Iya, Fatazil coba. Assalamualaikum. Dakhalam bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima sadattum an sabilillah walakum azabun azim wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila
إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Ya, baca selanjutnya Bu Wina udah nggak ada? Nggak ada Bu Wina ya. Bu Minda aja. Silakan Bu Minda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna. Jangan suka tertahan juga di lemumu, kan nggak panjang ya Ibu ya. Hati-hati di huruf yang nggak panjang, jangan ditahan. Jadi panjang, jadi salah bacaannya. Walaqad na'lamu an. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jab. Yulhiduna ilaihi a'jamiyum wa hadza lisanun arabiyyum.
Wahada lisanun Arabiyyum mubin. Innalladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun Sebentar wa boleh ya, ada yang lanjut. Ya, Silakan lanjut, Bu. ya. Wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufr sadran fa'alaihim ghadabun minallah fa'alaih ghadabun ulang fa'alaihim dari mana Bu? Syaraha itu hanya nggak panjang, jadi ulang aja dari walakim mansyaraha. Jadi ini ya, mata kita dari maaf sedikit. Ya. Mansyaraha itu jadi kita membaca itu mulut kita syaraha mengatakan, tapi mata kita sudah yang dibil gitu. Jadi dia tuh bersambung, insyaallah. Sorry. Nggak apa. Ya, makasih. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya, Ibu, tunggu sebentar ya. Dari awal ya. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Jangan dunya, Bu ya. Itu namanya izhar ya. Itu udah termasuk izhar itu ya. Tidak boleh karena dia satu kalimat. Memang dia hukumnya sama dengan seperti Ikhfa. Ya, ini jatuhnya nggak dengung gitu. Dunia karena dia satu kalimat ya. Kalau idgham bi gunnah dia dua kalimat ya. Kalau satu kalimat dia menjadi izhar jadinya jatuhnya. Jelas. Jadi jangan disamarkan ke ya. Ya. Jadi coba ulang lagi deh, Bu. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa annallaha la
yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladzina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Coba ulang lagi, Bu. Wa Ibu tonya tidak panjang, jangan toba'al. Tonya kan nggak panjang. alladzina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Wa ulaika humul ghafilun. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Summa innar summa Ma-nya jangan ditahan. Summa in, mimnya doang, ma-nya jangan ditahan. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Ibu Erni Yunus, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma takti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha Ulang dari Bu, dari kanan. Dari mana, Bu? Dari kanan coba, kanan. Aminatan. Amanatan Ibu. mutma'innatan. Ibu, kanat aminatam. Kanat aminatam mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat. Ya, ulang dari ya. Bu, dari Hah? ya, tinya Ya. panjang, Bu. Tadi Bu nggak dipanjangkan tinya. Ya, tinya panjang ya, Bu. Oh ya. Jadi mulainya dari ulang lagi, Bu. Ya, ulang dari deh. Ya, tiha aja tuh, Pak. Coba ulang dari situ aja. Ya, tiha rizquha. Ya, ya, tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fakafarat bi an'amillahi fa'azaqaha Allahu bi fakafarat bi an'amillahi fa'azaqaha Allahu libasal
ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Walaqad ja'ahum rusulun minhum fakaf. Gimana? Rasu ya Bu, coba ulang lagi Bu. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'akhazahumul azab. Ya, dilembutkan lagi Fa'akhaz- zalnya, jangan zai ya Bu ya. Fakazzabu, jangan fakazzabu, jangan zai yang dibaca tapi zal. Zal itu lebih lembut dari zai ya. lebih. Fakazzabu. Oh ya. Fakazzabuhu fa'akhazahumul azabu wa hum zalimun. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Washkuru boleh nggak mulai dari situ Bu? Kalau bisa diulang dari halalan, teruskan dulu. Dari halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillahi bih famanid turwa ghairu baghin wala adil fa innallah ghafurur rahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul azim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul aziba hadza halalu wa hadza halalu wa hadza haramul litaftaru ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Alhamdulillah bil Quran. Pembaca terakhir balik aja ke Mandeneti lagi, orang lain udah pada Tsumma inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalatin maaf ya, habis suara. Bu Zur aja Bu Zur. Apa suaranya? Atau mandi ben ya? Iya, mandi. Mandi ben aja deh. Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilu su'a bijahalatin tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka
ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق صدق Allahul Azim. Alhamdulillah sudah selesai tadarus kita pagi hari ini. Marilah membaca doa Al-Quran gantian ya. Siapa yang bisa mandi Neti deh coba. Mana mandi Ben? Mandi Ben juga boleh. Nggak usah dikaratin. Mandi zur aja lah. Berdendang. Ya gantian. Mana mandi Tati coba deh mandi Tati nanti Oh, nggak mandi Ben bisa yang menyanyi. Suaranya juga lagi habis. Pandai Sur yang membaca-bacanya Mandi Ben itulah. Iyalah. Kita menikmatinya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.